Ua whaatonuina le komisio ngā ruenga le malo le pisasi na ia tanga i tutoa. I awala o lo whaatino ai alanto su engo mata upwea a fiai le o whai ngā ruenga le malo. Ina ia o fia i nei su enga. I lanto na awai i le whaatinonga o se soli ngā tula fono. Sa awai i le whaatinonga po se taupulepulenga na mafuai sea soli ngā tula fono. Ia whaalau tele nei su enga. Na ia tangia vala uma e ainga ise mata upwe moli ai se tasi po nisu lau whainga ruenga le malo. O le whaatuanga le alka peneta o lano fono wha mawina tusa o le whaava ia so tolwai. O le whaaka lua tasi, tolwalo le aso lulu lua iwa o se tema. Sa whaatala noa ai e ka peneta lan pepa, lua tasi o nono iwa. Ma wha mao ni ai. Le tui nā tulu lapta inga muli e ofisa sili lango lango. O le vaenga o fuafuanga mpulenga o no fuanga i tau langa. O le mtanga luenga o ngā luenga whela o inga mati na SS. Male, to e sea mai lea, e le sili atu i le awheta la mai lona tutongi. E tui nā tui tutonu ul whamptu ngā tupe mtanga luenga o tupe. O se taunu unga leo susu e ngā le ofisa o le komisio ngā luenga le malo e whaate tau. I le solia o tu la fono a mi o ngā pūlea. Ale ofisili lango vaenga o fuafuanga mpulenga o no fuanga i tau langa. Tanga luenga o ngā luenga, whila wa inga mati na e SS. Ua taunu ai nei balo anga le ofisa o whainga whaiva, isa la tau whaasilsilanga whaalawa i tele mo le auta palolo. Na tau mai ai le te tele o le palolo le maasinal nei Oketopa. O se whaamano si aule na il to tele na no lofi isa vai, ma moli mawina mai le te tele i vaenga i saute sa sae o le motu, whaapea fo i mātū ma mātū sifo na manui ai tangata tā sāwali. Ia ke roa pe a wha ofu ko se furu pe a. Na ini au tā wa ape ngā ka sāwali a? Ia le au ka sāwali a. Ele le iala a inga kua ke kere. A inga kai kua kolu, kai kua wha ngai runga. E ole alke minga ngā mea tel palolo ngiri kai au? Nge ia wa au a kere ongu. Aya makalonga le ia kua makango ma yuka kangaka. E ko kele langi singa i ngai sala ilua? Ia o ka ke whai a koe wha. Ele ilo fori kua inga whewa i aire. Le ka ngal palolo le ke le kangaka. E me huinga kaule ilo aise. Se ke kele le palolo langa ua ke le kangaka ese i kai makongu. Ko ia ian tangata o whaini ula mani me whapena. E ia kangaka fo ia langa wa iai ula. Ma ke unga maasangi a wheo iaso. Le whale tua ia i o nā tāna na wsota i ai ina ua whaata wane ana whangu palolo i lungo le Facebook. O le isi nu ulea na moli mawina mai ai le mau o taanga o tafua i sale longa. I lona alo lau mamae tuli le au tā palolo atu i upolu o le lau le lei. O walo ia le ofisa o whainga whaiwai to e tāfu le palolo le maasina 4 November. Ua tuina tuina i tanga luenga o leo e asia maota mawhalitali malo e whanofo e se ai o tātou tangata mai whafo. Ai mai se o le vaenga whainga ruenga whaabai taimi. Whale tonu le na tupu mai mo el whalitali malo le tala no whale na soso lai i tua tamasa whanofo e se ai. Wafu ai lea whaai unga. Talu o le whaatasi o na sao ese mai i tua se tangata sa whanofo e se el whalitali malo la valeta si moa. Na whamawina fo ina so lai i tua se li i talavou mai le lotoa la valea ile masino i ulai o le tausanga taluai a o whanofo e se ai. Peita ina toe vave maua ma whaia i ai fuafuanga ili nā tausanga. O le lotoale i mua mai tawina le whaingo fia lava o no so pā ai o le tangata. Wana o sina uaia pe a mare tolu futu le maulunga o lo wha amalosi ilunga le pā aute mai vala i le tau mate o le mafua anga fo ile nā o le whaingo fia ai o na so sola i tua ia lii. E mol saonga le mua o le tunuu ia soi fua manuia o wha amao nia mai el suikomsina o leo mfalpuipui le sunga ua pa aulongo i tinu Filipo. Le asia si ai nei le lato mtanga luenga le saonga le mua whalitali malo ai o maota o ainga ua tali ai tangata whaanofo e sea e malanga mai whafomo le tolu vai aso. E to ofitu se fulu se vaenga le tato tunu o lo whaanofo e sea whaafo se iai nei talu ina ua toi tupu mai le whaale tonu lava le tasi mai le whaletali malo le ai moa. Inisi o Tala wa toi tangi nei whaaftai a lisi whaasanga i le pūlenga o lona whale whainga ruenga sa iai le fesa por pūlenga o fui mung whaalawalau whaafo sei. O tua ia lea te maita i sa whaasoli tu la fono le awala na whaamuta aila na konkala te whainga ruenga. O le masino te sema na whaamalolo le tu mawai whaaftai a o whaiaso suenga le ofiso sul whainga. Peitai, na ia ta ua le geopolensia ina ofisilingia o le sunga whawalo Harry Schuster. Lea ua minister ai nei o le fesa sa whai mana loia. Peitai, ua sui ai le taimi nei le loia o tau avela na mta upul whaamsinonga.
Ele itali komsino le festa tanwa sa peto ne maunga ina ua fisota ia tu iai ai whapea ne fisota ili suyo le board ai le imawai fo i se tali. Umoli ai nei leo leo tamali i o avea masui officer sili le officer sulfa inga le deputy ombudsman le sunga pepe mawalai vau se yuli. O le mta upulen amata mai se fono le fionga malia le tusanga taluai. Na whaatala noi na ai le mta uputau i sui tau vau le palo te telo a aprila o le lua whelua tasi. O molianga i le whaia o upu whaalumaluma na whaamaonia mai le tamaitai komsina o leo leo i na uafsilingia e talafou le tiopolenisia. Sa no le sunga pali i Mona Lisa Keti e tasi le molianga u whaia whaasanga le tamali i ma uatu atu ai nei i le aso se fulu o Novema e tula i ail whaamsinonga e tali i le molianga. O le tangi sa whaulu atu le sunga mawalai vao pera him il masino Novema taluai. Sa tau mawhai tu ai talafou le sunga a mawalai vao ananafi peitai e le italia mai o na whapea sa whaatasi atu i se fono. Le Samoa Entertainment TV mas wha au popo ngai le aswa tai au i le lofo le tua ai wha soifua ia.